ole chibaivek ule voinia chuan class 8 Hindi Chapter-3 Part-3 pese wale ti hi kan zirdona a omzia chu Kut Hnathawktute ti na ani Mizo chungin kalit dona uluk dewin in lo ngai thadon ania ama sabera chuan kisan ani a kisan ti chu lo nei tu ti na ani farmer किसान खेत में काम करता है वह हल चलाता है अनाज बोता है और फसल काटता है किसान गेहूं धान और तरह तरह के अनाज पैदा करता है लौने तू चुआन ले लेता एमो लवा एमो ना अथोक छीना ले अलेता थाई ते अचिंगा बुले बाल ते असिंगा लौने तू चुआनिन हुई tele bule thai chi sang sang te hi athar chuak thin bok ani apani na chuan barai ani a barai ti omzia chu carpenter heng mistri kan ti angchi hi ani barai lakri ke saman banata hai wa मेज कुर्सी बेंच पलंग आदि लकड़ी से बनाता है बड़ाई घर में सजाने के लिए सुंदर सुंदर चीजें बनाता है वह लकड़ी का घर भी बनाता है हेंग मिस्त्री कंती कारपेंटर कंती ते chuan thing mangin bungrua asiam thina heng mes dokan kanti te kursi chair kanti te bench thuthleng kanti te palang ka khum kanti te hi ansiam thina palang kanti chuan khum ani thing mangin ansiam thina carpenter te chuanin inchung bungrua te hi moi tak takin min chei moi sak thina thing mang te po in an sabok thin ani apathumna chuan mochi ani a omzia chu savun manga thil siam thin te hi anni mochi chamre ki cheeze banata hai wa जूता चप्पल बैग थैला आदि बनाता है उसे चमर भी कहते हैं मोची chuan savun mangin thil asiam thina heng phekhok mo juta kanti chu phekhok ani phekhok te chapal te bag te le ipte te le thil dang tam takte asiam thin ani anni chu chung savun manga thil siam thin te chu mochi kanti lopon chamar ti in kan soibok thin ani chuanin next page kan lo en le ang lohar ani a lohar chu thir manga thil siam thin te thir deng kan ti te kha anni लोहार लोहे की वस्तुएं बनाता है वह dawh छुरी कुल्हाड़ी चिमटा कुदाल फावड़ा चाकू वगैरह बनाता है वह इन्हें बाजार में बेचता भी है thir deng chuan thir mangin thil asiam thina heng dawh kanti chu chempui churi kanti chuan chemte kulhari kanti chuan sheipui chimcha kanti chuan chaiche kudal kanti chuan bong tu tho faura kanti chuan swadur chaku kanti chuan chemte tele wagera chemte tele thil dang te asiam thina bazara te po ashal bok thin ani annex le hi kan lo enang julaha kanti chuan puan ta tu te hi julaha kanti chu anni जुलाहा कपड़ा बनाता है हम कपड़े के बिना नहीं रह सकते जुलाहा हमारे लिए विभिन्न रंगों के कपड़े बुनता है कपड़े कई प्रकार के होते हैं पुआन ता तू ते chuanin puan an siam thina puan til lo chuan kan om thei lo ani puan ta tu te chuan rong chi sang sang mangin puan an ta a puan hi chi sang sang tam tak a om ani puan chu chi sang sang tam tak a om tira o heng kan bi thin te ngau te kher kan ti te kor puan chei kan ti te mar am kan ti te heng te hi min ta sak thin tu te chu julaha kan ti te hi anni
darzi hi kan chhiar le ang darzi kan ti chuanin puan thui tu te hi an ni kapre sine wale ko darzi ka te he wa kapre se kamis kurta patlun पायजामा कोच आदि सीता है दर्जी कपड़ों से पहनने के लिए तरह तरह की चीजें सीकर हमें देता है वह टोपी भी सी सकता है पुआन छुई तू गंती ते ही दर्जी ती इन कन कौचीना पुआन थाना चंगिन हैंग कमीज ते कुर्ता ते पतलून गंती चुआन की कोर्टलुआन ते पायजामा ते ले कोट ते ले अदंग ते अछुई छीना पुआन छुई तू ते हियानिन पुआन थान मंगिन kan thom no hak tur te kha nal tak takin min design sak thin ani kan lukhum te po an thui thin ani next page kan lo en le ang halwai kan ti chuan thil thum siam tu te kha halwai kan ti chu ani wa jalebi barfi रसगुल्ला और गुलाब जामुन आदि मिठाइयाँ बनाकर बेचता है वह तरह तरह की मिठाइयाँ बनाता है उसे हलवाई कहते हैं बच्चे हलवाई की दुकान में जाना खूब पसंद है हलवाई कंती ते चु थिल थुम सियाम छिन ते hi anni a हलवाई te chuan jalebi kanti te barfi kanti te rosgula kanti te gulab jamun kanti chile thil thum dangte siamin anshal chin ani anni chu chung te chu halwai ti in kan kau chin a no pang te hianin mo halwai dora kal hi anjong changa nuaman ti a kal te kha an chak em chin bok ani chuan annex kan lo en le ang dakia kan ti chu dakpu postman kan ti hi ani लो dakia आ रहा है उसके हाथ और थैले में पतरा लिफाफे फरसल आदि है उसका काम इन सभी को बांटना है डाकिये के द्वारा हम दूर से खबरें जान सकते हैं डाक सेवा के कारण हम पत्र भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं पोस्टमैन को ही डाकिया कहा जाता है डाकपू कंती चू डाकिया कंती ते ही अन्नी आ मिजो चोंग चुan ले डाकपू अलाउ कले अकुता ले बेका ते मो पत्रा कंती चुan ले खथोन ते लिफाफे कंती चुan इन envelope ते फरसल कंती चुan इन telegraph manga kanthil thon te akuta a ome anna ber chu heng le khathon sem te hi ani a dakpu te zara hian mun hla tak taka kan chung te le kan thian te chanchin kan sha thei pha a dakpu te puina avangin lekha te kan thon thei pha in lekha thon te po kha kan mu thei pha bok ani postman hi dakia ti in kan soi thin ani heta anoi berami hi kan lau chhiar le ang nai kan ti chuanin lumet tu te hi anni बाल काटने वाले को नाई कहते हैं नाई हमारे बाल काटकर हमें सुंदर बनाता है वह हमारी मूंछे और ददी भी बनाता है नाई ना होता तो सुंदर नहीं दिखते कंलू एमो कन सम्मेत तू ते ही नाई ती इन कन सोई छीना लुमेत तू ते चुआन इन कन समते मिन में सकिन मिन तिमोय छीना हमारी मूंछे और दादी कंती ही कन मुई मुले खबे मुलते पो मिन श्याम सका नल तकिन मिन में सकछिन अनि लुमे तू ते ही ओम तलाव सेला चुआनिन कन नल लौंगो तंग अति नि नेक्स्ट पेज कन लव एन ले अंग पेज नंबर 16 ना धोबी कंती चुआन पुआन सुतुति ना अनि आ कलाव छ्यारंग कपड़े धोने का काम धोबी करते हैं वह मैले कपड़ों को धोकर साफ करता है वह कपड़े को धूप में सुखाने के बाद ऊन पर प्रेस भी करता है
thom nu suk fai hna hi dhobi ten an thok thina heng kan thom nu bal tak tak te hi an lo su fai thina tin nisa te an phawrawa an not mar le thlap thin buk ani kasai kan lo chher le ang kasai ti omzia chu sasa tu ti na ani mang scratch kar bets ta he sa kha an tal emo an sa tin an zuar thin ani machua sanghaman tu machliang pakar kar bets ta he sangha te manin an zuar thin ani gwala bong nu te zuar tu dut bets ta he bong nu te an sem thin ani last paragraph hi kan lau chiarang ye sabhi पैसे वाले हमारे बहुत काम आते हैं heng kut hnathawktute zong zong hian hna min tho sakna sa em ani atini chuan heta page number 17 na hi lo en ula new words kan ti ang chi word meaning te kha a oma hindi to english in a inzia ka chiaranga in lo ngai thale lok don aniam Kisan means farmer. Anas means corn or grain. Bona means start. Barai means carpenter. Samai means time. Saman means luggage. Sajana means to adorn or decorate. Mochi means shoemaker or cobbler. Lohar means blacksmith. Chimcha means tongs or forceps ani heng word meaning te hi in lo by heart vekang chuan a textbook chunga mi ka soito zong word meaning te khang shei pui ti soin te bong tu tho soina te bong nu te ti soina te kha in lo ziak vekang chu khang ti kha by heart ta shat vek turani mo in thinlung phe ka ziak ro ti in ka cha du chewani nakina heng word meaning how te anga in ngai te hi an la poi mo em do na wang hianin theingil mei lawin in shereng do na nya ole ti zong kha ani a kan zir lai chu heng kan zir lai te video te hi in lo hlok puya in lo chhor tang kai ngei po ka be se tlet ani